Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu John Vanal chuanga Mizoram lar sab Dr. Hari Babu Kambam Pati Chena Raj Bhavan chu Christmas le kumthar lo thleng tur pualin kumdang angbokin voina tangkhan adu apiang tana tlo thei tur hon ani lar sab chena in Raj Bhavan hian ngai hlut a hlo hle a voina po no pangle puitling tlo tu an thanem ngal hle ani Akashvani News Aizawl so na changin Raj Bhavan tlo tu pakhat chuan mi puinol puitana lar sab chena in tlo theina hun siamani chu lomom ati thu soin mi puite atam theyang ber to ve tura adu thu asoi Ohe tuna hanin governor in Raj Bhavan mi puino puite hon the tura ti na hon nam ber ni kan run to ve ni ya amun hi nuamin na fa emma moi boxi ya zan lama te polite moi de in che do na heti ang hun mi puino puina kan tlo the lo to na hun rem chang om hi mi pui tamzo ken run to se ti ka do sak emma ni Tukin Khan Disaster Management and Rehabilitation Minister Puke Sabdangan Abial chunga hun tharveng leitla niam le tun hnaya hun tharveng mason na tho sang te atlo Puke Sabdanga chuan leitla niam siam tura malak mek ani dan te amuna en fia hun tharveng mi puile helai kong mang tu te ta na har satna a thlen zelo nan company na thok tu te chu chak taka mala turin acha ani Minister chuan na thola tamlo ma se tho chun thataka tho ani chulomom ati thu soin arem chandan anga na tho te amuna enzela tum thu soibok puke sabdanga hi PWDSE SLT company ho tu te hunthar local council branch huai mele party huai tu ten antroi om ani Parliament hasik thut khom nei meka Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena zona chu Union Minister Pathumin Channa anpea Manipur chungchanga azona ero Home Minister in Channa apethelo thung Mizoram chim toble Bay of Bengal to Finriat kalpona turakong puisial mek Kaladan Multimodal Transit Transport Road Project a kumin November tha thlengin cheng vaibel che zathum somnga paruk manral ani to thute kilometer zale pakwa lai tura kilometer som saria thui lai mek ani thute kilometer som ni leilai na zo ani to thute le July tha sang ni som ni panga azo man tura ruam man ani thu Union Minister of State for External Affairs pu Kirti Vardhan Singh an Puke Vanal Venna zona achana hian soya Mizoram oil and natural gas zone chuana na thomek alani MT Mizoram MP zona chu Union Minister of State for Petroleum Pu Suresh Gopi chuan changin Mizoram chu block thuma thenni in ONGC le Vedanta Company 10 an na thomek thu asoiboka Union Minister of State for Commerce and Industry Pujitin Prasanda chuan Indo Myanmar ram ria le Indo Bangladesh ram ria te insum don ton no te now border hat din alani lo thu in puvena zona achang bok ani Parliamentary Committee on Railways meeting a puvena chuan Bairabi atanga sairang rel kong siam meka chung ko paruk ten hena zang na dom na pek alani lo awanga Guwahati High Court Aizawl bench in petura order achua to nuapo Railway lamin an la pelo reng chu diklo ati thua soya Simhuya rail station platform siam nale sairang kurung chunga railway bridge siam na tho lai chu contractor ten an tho mon thu meeting member te ashil non le bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puana nia AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thak le share theyada ani zanin daruk le achanve Chanchinthar hi puan ani le ang Russia President Vladimir Putin chuan US President Chanchinthar Donald Trump pan Russia le Ukraine indonati top dan tur chungchang soipui atum chu anial lo tur thua soi he thu hi thu thar the dar tu te ma soin Russia President chuan ram pan hi te inkara remna le muanna aum theina turani phot chuan tu ma biak hre an nei lo tur thu asoya ama ero chu Ukraine le Russia indona awanga Russia din hun tlaniam mek nia soini anga aom ero Vladimir Putin chuan aphanna salhe ani India ro rel na insang Parliament House a eptu party ten lung oilo na annan tirkal zela Lok Sabha eptu pol hruai tu le Congress hruai tu hlun ni bok Rahul Gandhi a che dan chungchanga thu boizia lu ani
Eptulam party ten lung oilo na anlan tir chungchanga hian Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi chu tharum manga BJP MLA then khatliam tuar khopa namluya BJP hruai tu then khaten puin Delhi police Aizawl kowa Delhi police ta chuan hemi chungchang hi bozuin Rahul Gandhi laka hian FIR anzialu thuan soi Lok Sabha thachik thut khom chu tun mai khan speaker Om Birla chuan tiamchin omlovin ati topa Rajya Sabha po voin chundar sompani khan ti top lailok ni in he Chanchinthar buat sai ani lai thleng hian an la chol ani chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani